гибрид Li 9 мешавад ва дар ин ҷо гибридни Li 6 BMW электромобил мешавад. Тамошо кунед, дар ин ҷо ду намуда аст. Як намудаш ранги ҷиббори, як намудаш спортивни. Audi электромобил тамошо кунед. ранги Vitis мошино ҳастай, $9800 будааст. салому алайкум дӯстони азиз, имрӯз як мошини электромобилро барои шумо навор карда гап зада мерем. аз даст омадагиша дар ин ҷо гибрид Li 9 мешавад ва дар ин ҷо гибридни Li 6, яъне ки гибрид ҳам бензин қатӣ, ҳам аккумулятор қатӣ. ҳозир якта нархош қатӣ дар борааш маълумот дода мерем. хоб дӯстони азиз, ин Li 6 будааст. тамошои кунед, ҳам бензин қатӣ, ҳам аккумулятор қатӣ. як заряд қатӣ 172 км мегардад. расходаш 100 км қариб 7 литр бензин расход дорад. тамошо кунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, ҳозир дарошавӣ карда нишон метем. ина гирдоша тамошо кунед, ҳама ҷо камера дорад, бакавой дар болошам камера. ина ручкаошон, салона тамошо кунед дӯстони азиз. Li 6 мешава, ҳам бензин, ҳам аккумулятор заряд қатӣ. тамошо кунед. ҳозир як салонша даноша нишон дода, баъд нархаша гап зада мерем. ина тамошо кунед, Li 6. ин худаш намекашидааст. ина оста тела мекунем. ина қафошам нишон метем. ин салона тамошо кунед дӯстони азиз. кожа, ина балоношон тамошо кунед, калон. ина қафош Li 6. ҳама ҷо камера мондаги, тақафо, бакавоё, бои боло да пешонишда, дута бакавоиду барда. хулас якта импара заряд мегирад, ай свет аккумуляторишда, дар импара заправка барои бензин. тамошо кунед. ҳозир як қафошам ҳуш мекунем. тамошо кунед. ина қафои салонаш, багаж, ҳамаш қоидавӣ. нархи ин ҳозир $38,000 гуфтестан. доллар қатӣ ҳисоб китоб мекунед. як заряд қатӣ 172 км мегардад. бензин бошад, расходаш қариб 7 литр 100 км. Li 6 хас. ина аз даст омадагиша камтар бошам дар ин маълумот дода гузашта рафтем. анакун навбат Li 9 свети сиёҳ. тамошо кунед. ана ин бакавошон ҳамашон камера дорад. тамошо кунед. ина дискошон престиж. вақте ки дара оста кушодед, айнчара парог мебурад. опа, видед? ям кожа, салонаш полный кожа. аноша тамошо кунед. акун ман автоблогер нестам, аз даст омадагиша барои шумо камтар бошад маълумот дода гузашта рафтаистам. агар дар бораи мошино ягон кам будӣ боша, узр мепурсем. хоб, ина салонаша тамошо кунед. скамейкаошон, монитор. иам ҳамин ҳам бензин қатӣ, ҳам аккумулятор қатӣ мегардад. тамошо кунед. вақте ки ина оста монеку худаш мекаша. опа, ина еш бо дарон даромад. ина қафошам нишон метем. оста ина мекашем. хоп, бо парогш буромад. ина қафои салон Li 9 мешавад. гибрид қатӣ, бензин. ҳозир расходашам гап зада мерем. ина салоношон, қафош беҳад аҷоиб буд. оста худаш дара мекашад, парогш даромад. анакун тарафи характеристика мезгарем дӯстони азиз. Li 9 гибрид, ҳам бензин қатӣ кор мекунад, ҳам аккумулятор заряд қатӣ. тамошо кунед. хоб, як заряд қатӣ 220 км мегардад. расходаш бошад ана 7-6 литр 100 км. як қариб ки 7,5 км камтар зиёдтар. дар ин ҷо заряд барои аккумулятор мегирад, дар он пара бошад заряд барои бензин, заправка.
اینا لی نو تماشا کنید. آسه اجاقیم اینا برامد. نرخ این دوستان عزیز $58,000. لی نو گیبرید و اکلیماتر قطعی. یک ذرت قطعی 220 کیلومتر میگردد. بنزین باشد 100 کیلومتر در هفته 60. اینا سویتش سیو. اینا تماشا کنید. او این پرای هم نشان میده. اینا پراکش برامد. اینا خلاص دوستان عزیز کامنتر را فکراتون رو نویسین. همین ماشین هم قسمونده میارزه یا که نمیارزه. این پرا با مانیتور را بینیم چقدر کلان. خلاص 360 گرادس پول کامل قطعی تامین کردگی. درون کامرا داره. عجیب بود. انا پیش دست تکلوش دام کامرا، بولوش دام کامرا، همه طرف ما کامرا موندگی. در اینا مکوشون کامرا، ایپارادم کامرا، قفو پیش همه جو خلاص 360 گرادس پون کورگلی کامرا موندگی. اینا دوستان عزیز نرخش $58,000 در خیتوی. لی 6 قطعی لی 9 نرخش دیده دوستان عزیز. اگر ویدیو ما خوش شده باشه یک تا لایک را فراموش نکنید. خدا خواهد با حاضر از این دفعه دیگه ماشین الکترومبیل را برای شما نشان داده گپ زده میریم. دوستان عزیز اکنون نوبت ما BMW الکترومبیل می شود. تماشا کنید. در اینجا دو نموده است. یک نمودش رنگی جیب بوری، یک نمودش سپورتیو. تماشا کنید دوستان عزیز. BMW الکترومبیل رنگش در تیوم سینی هم خیلی بدست. یک سالونش نشان میتیم. حاضر از یک سالونش نشان داده. بعد کیلومتر نرخش گپ زده میریم. این سالون تماشا کنید. خلاص این ذرت قطعی پونلی 20 بنزین ذرت قطعی مانیتور تماشا کنید دوستان عزیز. خب یک خاراکتریستیکش گپ زنیم. این فاصله بینید تماشا کنید دوستان عزیز. خلاص BMW اکلیماتر قطعی الکترونی 526 کیلومتر یک ذرت قطعی دوستان عزیز. 526 یعنی که $32,000. تماشا کنید. الکترومبیل BMW. سالن باز این پرا نشون میده. تماشا کنید. یک ذرت قطعی 526. حاضر من قپیدم استم یک اسکرین شات کرده پیرو دمونه میشود. فون خاراکتریستیکش هم میفهمید. نرخش $32,000 در همینجا گفتستان. اینا تماشا کنید. اینا قفوش الکترومبیل یعنی که در خیتو ماشین الکترومبیل باشد رقم های ساوز میموند. اگر بنزین قطعی باشد ماشین و نمرش کبود می شود. فونش کبود می شود. این دوستان عزیز الکترومبیل تماشا کنید. این قفوش بگاژ عجیب بود. بهترین یعنی که $32,000 در همینجا است. تماشا کنید. اکنون پرا باشد این رنگ جیب بوری یا BMW الکترونی. اکنون اینو دوپلیکات میکنن چخیل میکنن که خلاص مارکاشو الکترومبیل قطعی میبره. اینا سالونش یک بار دیگه تماشا میکنیم. هم مجاب مانیتور سکورساش بینید. زدنی پیدیدنی. اکن پرسیدن در کار در یک سکوند تا چند میخیزه. مقصد یک خیلاش میپرسه که 100 کیلومتر در چند سکوند میخیزه بلندیش. اینا بگاش قفا سالونش بینید. عجیب بود. اینا آستا محکم کنیم خودش میرفت است. اینا رفت. خلاص الکترون BMW
ишам $32,000. Кадомаш маъқул бошад, ҳамеша гирен мегам. Ина дӯстони азиз, салонро тамошо кунед. Электромобил 526 километр як заряд қатӣ. Ина дӯстони азиз, мошинаи электромобилро дидестен. Нархош чӣ хел? Бисёр кас пурсида буданд. Ина аз даст омадагиша барои шумо нишон дода гап зада рафтем. Марҳамат. Мошинаи электромобил дар Хитой. Дӯстони азиз, Audi электромобил тамошо кунед. Як заряд қати 550 километр мегардад. Дӯстони азиз, нархаш $33,000 будааст. Audi электромобил. Ана дӯстони азиз, электромобилро тамошо кунед. Ҳозир як бор дигар тамошо мекунем. Ана электромобилро бинед. Беҳтарин мошин будааст. Вообще спорт класс мега чӣ мега дар он шаҳира бинед. Аҷоибот. Хулас нархаш $33,000. Ина камтар сахтар мекашем. Ана маҳкам шуд. Инаш бошад қафош. Ана қафоша бинед. Дарунаш сон кожа. Салонаш кожа салонай. Тамошо кунед. Чиқа ки сахтар маҳкам кардан дар кор будааст. Ина қафош. Audi электромобил. Инаҷа ноутбук қати мондаки багаж диден чӣ хел хушро аҷоибот. Ина маҳкам мешад бо. Холас Audi тамошо кунед, маркаш чӣ хел будааст? Чил ипараш ина Q5 будааст, бу чӣ будааст? Аҷоибот $33,000 дар ҳамин ҷо. Электромобил. Ина ҷои заряд монданак. Боз айпара пеша нишон метем. Просто красавчик мега чӣ мега ҳам хеле да. Фасони бад будааст. Салонаш. Ина дӯстони азиз, Audi электромобил $33,000. Ва дар ин ҷо ранги Vitis мошино ҳастай. $9,800 будааст. Як заряд қати 350 километр мегардад. Ина максимум тезиш ба хӯлам 120 қадам будааст. Чиз дебуда мумкин ин тез мерава. Хулас $9,800 350 километр. Ина тамошо кунед мошинчая. Ин як дара мешавад. Ина аҷоибот. Барои такси ҳам нағз будааст. Ина қафоша бинед. Хеле мошинчаи майда. Аҷоибот бо аз ин дам майда мошинчаҳо ҳаст. Тамошо кунед. Ай хандара сист мешен. Ваёшон хеле арзони бадан. Маҳкам кушиш аҷоибот. Ин пара ина ҷои заряди як монак. Ина балоношона бинед. Так, балоношон чанд боша? 165 ба 65 размери 15 будааст балонаш. Ина ипараш. Хулас ду дара скамейкаш қафо мекунем ва қафода дикасига ҷо мешава. На $1,800. Пачка нав километрша ҳозир мебинем бо 350 километр як заряд қати. Ва дар ин ҷо бо дигар хел мошин 4 дара 70,000 юан будааст. Хулас 100 юанмон 150 сомон плюс минус мекунем дӯстони азиз. Инам электромобил. Як заряд қати 350 километри ҳам мегарда. Ин вагон камтар бо простой вариантош. Тамошо бинед. Ина қафош. Я барои ҳамин такси дазанен бо дар ин районда беҳтарай. Ина қафош ҳам як нишон метем. Опа. Ана. Ина багаж, зарядникош ҳамаш ҳаст.
Xullas akun balonish razmeri 13 budi است. 155 با 65. razmerish 13. اینا قفوش. akun средний вариант. нархаш 70000 юан. ҳар акун инҷа ранги ҷипчавори будааст 55000 юан. ина пешиавор тамошо кунед. электромобил як заряд хати 600 км мегардад. нархаш 55000 юан. ина болошо набинед хел барда вақти ҷои заряд монакай. ин салонаш бо хела комфорт ҷо будааст. 4 нафара бемалол мешина мерава. лекин дараш як дара будааст. тамошо кунед. балонаш хоб 15. балонаш 15 будааст размераш. ина бо багажшоӣ мекунем. бача воздуш қати бо гриб мекунам. ина ранкин параш лесенсиям дора. боло биромадан ҷои заряд як дара. ина қафоша нишон медиҳем. қафоша бинед. ва дар ин ҷо мошинчаи майда яъне ки 21000 22000 20000 сомониё тақрибан не 18000 юан будааст. як заряд қати 80 км мегарда. иш дудара будааст. ин парада бо ё самаш дудара будааст. ин парашам ҳамаш наст. ин мошинчаро бинед. ранги тиковори ай тикода камтар калонтар. ина тамошо кунед. 18000 юан. камтар комфортчо бошам хела нағз. яъне ки дар ин район бозор рафта омадан нағз будааст. ана овозошо набинед. ҷириб кардан мегирад. ина багаж. так и кнопка қати ай пара калид қати мешидааст. ручной намешавад. хулас балонаш ин майдатар будааст. короче размераш балона 12 будааст. айнаш будааст. балонаш майдак размери 10. ина ин ранги ҷипчавори тамошо кунед. ҳозир як даношам нишон медиҳем. ранги тикочавори тамошо кунед. майдак мепо қафоша бинед. 4 нафар меғинҷа бемалол. ранги бозичавори ина бинед. нархаш 14000 юан. як заряд қати 80 км мегарда. инаш бо дига хел намудаш 16000 юан будааст. як заряд қати ҳам 80 км мегарда. қафода хеле бо багажча дора. хеле ина як салонша нишон медиҳем. бо салонш бо дига хел будааст. ина болода вентилятор. қафода 4 нафар мешинад. размери ин балонам майдатар будааст. 145 ба 70. размери 12. хулас 16000 юан. 100 юанмон 150 сомон ҳисоб китоб кардан гирем дӯстони азиз. хулас нархҳои электромобилро дидед. нав пачка салон даст. хеле агар видеомон маъқул шуда боша якта лайкро фаромӯш накунед. дар хизмат шумо ахмад алибоев яъне колхозобод тв. лайк подпискаро фаромӯш накунед. дар шаҳри иву ҳамин электромобилро дидед. нархошон чӣ хел ҳастанд барои шумо тақдим кардем. агар видеомон маъқул шуда боша як лайк подпискаро фаромӯш накунед. акун гап занед аз ҳамин ҷо кадом мошин ки ба чӣ хел маъқул шуд фикротонро дар комментария нависед ва нархошон ки ба маъқул шуд. хулас саломат бошед. лайк подпискаро фаромӯш накунед.